Muhammedin ve aleyhi ve sellem Asla kampanya bir Allah'ın atılmasından Allah'a Allah'a gözüne sansanası madımaktan olsun, sansanası şükür olsun. Ötken Ramazan'dan bulan... Dese katır aytsanız nam. 26. Dağısınız жазды. Katır aytsanız. Katır aytsanız dağısınız жазды. Allah жеткен sansanası şükürler olsun. Ötkeni ömür жаратқан Allah, ömür bergen berуші Allah var. Mene kançadan ömür ki ötken Ramazan'ın o Ramazan'ın arasında kançadan ömür ketdi. Bilemiz. Alem kılayın ömür artık olmaydı. Bu ömür dışına gelgen ömür koy. Жалғыз тіршілік қылу үшін дүние жүзіне алып бала шаға үшін емес, негізгі мақсат Аллаға құлшылық жасау, Алласын танып, Алланың құлшылығы Алланың айтқанын істеу. Яғни бүткіл әлем жаратқан Алла, сіздерді біз жаратқан аспаннан жер, бүткіл жаратқан Алланың бұйрығы. Бұл Рамазан ай сондай ең қасиетті ай, сауаптар еселеніп жатыр. Оннан бір сигналдан оннан жетуге шейін армағай мына Рамазан айының сауап өте көп. Өйткені bu da nimetli Cenab-ı Allah orada жетуге айтпайды. Orada Allah Teala perden men үшін şiirden, celiden teyilip Ramazan ayı orazasını tutar da. Mene sol için de men үшін teyitlerim. En sonunda savabın gözüm verin deydi. Ötkeni pelende айтпайды da, onun şevi yok ekan. Бірақ шынайы ниетпен жол көріп, Рамазан tutуп, Allah сауаптан жазып. Күнәларымыз кештігі бір ниетте болсақ, сонда сауап күнедеміз. Өткені бұл сауап жинайтын дүние. Осы өмірімізде сауап жинау. Енді күнә бір айтады ғой. Сауабынан күнәсі адам екі жағы бірдей болады. Бірақ енді тап-таза пәк адам жоқ. Күнә істейді, артынан кешірім сұрайды Алладан. Мен сол адам жақсы адам деген. Жаңа күнәсінен сауабы бол адам, жақсы бол адам, жақсы адам өстелер деген. Ал енді пәк, ол періштелер пайғамбарлар. Сондықтан жаңағы істеген кетем, сөзден кетем, барлық амалдан кетеміз ғой. Сол үшін әрбірін осы айда қойдан кетіп қалсақ, Құда қаласа ақыретіміз жақсы болады. Енді Рамазан айда не қызметте бармыз? Бүткіл бір ай сондай керемет құттастарға барымыз сап, Құдайдың тілегін тілеп, міне Құранымызды оқып, барынша дұға тілегісе бармыз ғой. Өйткені бұл Құран түскен ай, Құран деген Құран Алла Тағаланың пендесіне түсірген Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям түскен адамзаттың өмір сүру заңы. Енді қазір конституцияда бар ғой, талас бармыз ғой. Ойбайлы қазақтың өйтіп, ананы өйтіп таласып, адамымыз бар ғой. Ол бұрын кете береді, бұлайда. Ал енді Алланың заңы өзгермейді. Біз осымен өмір сүрсек, біздің өміріміз жақсы болады. Өйткені Алланың заңы тура жол, шайтанның заңы болса да, шайтанның жолы теріс жол, ол ақыретте Алла сақтады, қиын. Сосын жаңағы, мынау жаңа біз кішкентай арналайын отқан жағдайымыз бар. Мынау біздің Абзал деген баламыз жақында хабар барда ертең айтты. Абзал деген баламыз, Әсілханның баласы, қари болған. Мына Сұлтанға баламыз қазір оқып жатыр. Екі қариымыз қазір, аларда Дәулетбек баламыз үшеу келді. Алията Марат баламыз бар. Тағы да Ерденің Уайділла баламыз бар. 5-6 қари осы аудан шығып тұр. Одан ағы Камалдың балалары Түркияда ғой. Енді 7-8 болып қалды жоқ жатыр. Мен Аллаға үшін неге? Өйткені көрген балам оқып болғанда тәрбие бермегеннен Алласын танытпағаннан қазір егін біраз жасап жатыр. Егін бар осыма төбелесіп жатыр. Балдарын мектептің балдарын бір өлтіріп жатыр hepsi. Неге? Тәрбие жоқ. Алласын танымайды, Құдайдан қорықпайды. Ол көрінбейтін жерде барып өлтіріп кетіп жатыр. Неге? Мен Құдайдан алшақ, Құдайдан еш жоқ, байланыс жоқ ешқандай. Ал енді ата-ана не қылады? Алласын танытады. Міне сол бала таза кәдімгі иманы болса, ата-анасының ертең ол бақытты болады. Мен осы жерде айтып жатырмын. Мен әрбірдің құлақтары, енді бір үйден қате бір баланы берсеңдер, бұлар бергені сол. Бәрібір етпейді ғой, енді әрбір марсы. Мен жер соғақ бір дейміз. Біреу қызметке өрер, біреу басқа түр, доғыр болар, мұғалым болар, басқа болар, әкім болар, Құдай жеткізе. Бірақ осыған бір балдары берсін, өкінбесін. Ертең сол бала үйге нәсият айтатын, мына үйге дін бергесін жан болмайды. Дін бергенде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен сөйлеп барлық жақсы болады. Үрім бұтағыңнан бір қари шықса, үрім бұтағың жәннаттық депті. Үрім бұтағың жәннаттық деп айтады да. Арыста имам. Соны айтып отырсыз ғой сіз? Соны айтып отырмын. Соны айтып отырмын. Бірақ енді соны айтып отырмын. Мен соны айтып жеткізіп отырмын. Дүниеге мастан болыңдар. Бай деген кім? Иманы кәмілдігі бай дейді. Дүниенің көптігі емес дейді. Дүниенің тамақ көптігі емес. Иманы барлық жаңағы көңілдің тоқпен иманың Аллаға сенім деген сөз. Сол адам бай. Пәленбай, жылқын пәленбай, мысалға Ақсабатта байлар бар, артық белгілі, ол ардақ байлар. Намаз оқымайды.
Байлап дейді. O kanat var diyor o zaman. Herkes de kapıdan da atıyor. O bayılacak böyle. İmanı var ya. İmanı kendine bayılıyor. Allah'a şey mi? O an acaba Allah Teala suyun bulda da dünyayı bırakıyor. Her bir gece bırakıyor. Ya suyun bulda bırakıyor. Bırak suyun bulda iman bırakıyor. Allah bilir sevmiyor. Suyun bulda bırakıyor. Alemde böyle dünya meşhur var. O iman meşhurlarında. İmanı kendine suyun bulda kazanma iman durma. Soğan kelebir, baylıkta böyle baskarda bezasında kelebir, çürük tarafından değil. Beni boşunda yine şimdi boşuna, şimdi buna dertte boşsak, biliyor musun birinin kulağına verir. Diğer taşı onun kocaman, Ramazan arasında kaçırdı götürdü. Gör var mıyız? Keçi ben de. Ne böyle? Gel aynı. Hatırlıyor musun? Bir taraktın cüzündeydi. Allah'ın altında tarak kanday. Bir özün biri oksanız mı? Bir değil. Bir değil. Allah'ın altında berimiz bir değil. Bırak sonuç abzallar gibi. Takvalar Kuday'dan orkanlar. Kuday'dan aytkan istegenler deyip de onlar Allah'ın abzal olur diyor. Tüzünür mü? Sonuçta cevabı o zamanda buna köşeğine İsa'da benim ciğerim ayağım. Ben Allah'a şükür kaldım. Kelimet. Olayda dedim ya Allah ben kulağım olsun elim can bastıran var ya. Karayım okuyayım, arka okuyayım. Akime tezgiyizim değil, ahirette değil. Mene sonda maksatlı olsa biz işimceğimiz dünyanın kendimiz ki şivatımız tamamda tahsilden meşhur var. Bunlar hak edip de bırak ahiret bizim cahşamanız ayrıca ahirette. Ben sos aman ettiğim ballarını Allah'ın orucu aldım. Ömürler uzak oldu. Mene ahirette öyle olan ballar son şılay Allah'dan korkmadım. Soğutkan cevabında Abdal balamız cevap keşke haber geldi. Balda yerine aitti. Abay oldusu Abay oldusu değil mi? Senin derdi oydu. Abay oldusu kavgan odanlar. Mahanşa odan. Mahanşa odanının avdanının bas imamının nesi oldu? Naib oldu. Bas avdan boyunca. Avdan boyunca bas imamının naib oldu. Bugün geldi haber. Bal yerine kuanı batır. Nege? Üstüne Allah'ın canında yerden şarkıda var. Ali'nin senin şarkımız bizde oynamız. Onu ahim telektör ne orada öker bu oldu formayız. O barlıklı solarda ahimin de anlatıyorum ben bakmaş olarlar. Ötkeni halkın haslarıyla bir şey tutun kınan bir şeydi. Aliyende buna yerinde Allah'ın yolu bu dünyanın bak ahiretin bak yetmiyorum jasın. Ben sonra kuanmayacak şimdi köptüm ata ne olayım şimdi haberlayıp yerden derimiz konatın ötkeni bizim aldığımızdan çıktı. Kaç yutumlar ayıtı var da rahmet Köksüre yerdiğinde kanca karılar çıktı. Buna Gercan'da atamayı tatmin olsa evet vallahi Gercan'ın ülken beyneti yermeye beni çağırdı Allah'a şükür. Kanşa'da baldar karı olmadı gelecek buna şakirtleri benim bir okumadı kadar. Onun üstümünde de buna bir işimiz şey yaparsa kurma işimiz kancalarında duruyordu. İş gibi paydaş yok. Sırtında maldı karın kağıtı korasıp koydu. Allah'a şükür sonra hareket baldar olsa aldım baldarı köptep sonra at sansıp Aytı benim niyetim, ne yerden ona Azerbaycan aytap, her cumada sonu tüyücük ya Allah olsun. Bizge olsa, neşimizdir, balaktandır, bir derse elim çalaklarındır, niye jasaklar ya Allah olsun, cepte burada tüyüyelim, her cumada aytap diyor. Bir Kur'an okumak sözünü aytsak kayıt etmeyin, derette geçsem badimde. Tüyü bir şey derlerimiz yok. Çok bunu da Kur'an... Bizden bir ekşas kişi var, adı kimler var, cumada var mesela. Sonra yeter anlamı geçsin var. Yeter fon var. Sonra beni sıra batacak. İkram dediğimiz ülkeni var. Allah yeter falan masrafı. Allah tamam. Sonra cevap. Yeter konu yok değil. Konu yok değil. İkram olacak. Siz onu anlarsınız. Ne diyorsun? Yeter konuğuna 4 gün aşıklarına tamak verip keşke ulaşırsak tek ettik. Ben torunumdan da. Oğlan Ramazan'da kendine bunu istemeyi. Dört, bu ağzına keçtiğim tanadığım bölümü, ağzına keçtiğim tamaktan ışıdığım beni tiyip dur, solarga keşke anlarga kınız börekti. Ve sana sağlık börek olsa, keşke beni bırak böyle. Bizim sağlık